Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Brigida. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Napili ak iti lalaki. Awan magustuak kadagiti agrayo kanyak. Dayta nga tatiga puna, no apay nga itan, ket aglidlidayak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Brigida, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Naimbaga rabiim, balasang anapintas. Manong Rumi, si Kamat Gayam. Adda ka din ni Auntie Mabrihida. Umay ko kumapasyaren. Sino day tabisitan, Jen? Ni Manong Rumi, auntie, umay nakakanubisitaan. Umay ka man ditoy. Di mo pa'y paspastrakan. Ay, mabit lang, Manong Rumi, Dita ka pa'y laang. Oh, apay, auntie. Uy, ada-admirer mo. Agpapintas kan, Ag-make-up ka, sakbay asangwam ni Manong Rumi. Anyang agpapintas asasawa? Ada make-up ko, ijay. Kaya't mo, make-upan ka? Pagawidom day taatao. Ni Manong Rumi? Pagawidak? Gadno kasangsangpat na. Jak to pa'y pinastrek tayo sumati ko nam. Basta pagawidom. Jak kayat ti sumangukan ko na. Apay ngamin. Di mo aya makita nga agar aramidak iti lesson plan ko. Jak kayat ti madisturbo. Kaasimot ni Manong Rumi. Kat no nagapo pa ijabariyo anagad dayo. Basta, pagawidom mon. Ibagam nga awanak. Ingkan. Anya, pimanawan tay bisitam. Bisitam day dya, auntie. Anya ti saan mo apangayatan ka ni Manong Rumi, auntie? Anya a klase asaludsod day ta. Apay, di mo aya makita tilangana. Kasla saan nga agdigdigos, nagrurugit dagiti kukuna. Gagangay ata agbangbang kagmet ngamin. Agat pitak tunggal umay agpasyar. Kasatnom ngay amaam mo ti destinim, no kastaan nakapilpili ka met, auntie? Adula amin deta destiny. Bakit kan, Auntie Brigida? Addan tulat taa. Anya ti kayat mo ngay? Jay tall, dark, and handsome? Nagpintasan day ti sabong anak ka flower vase, di tirabaw ti lamisaan mo. Regalo nila kay ko dayta. Anniversary mi ngamin. Kasta ka di? Mano atawan yon? Sa nga pulon atawan Wow, nag-sweet kayo pailaang amakit kita nga umay nakasunsunduan amin alam dito eskwelaan. Iso, ama ki asawa kamutan. Awan mat nga rod ti mga yat. Anyang awan, ni ngay Alfredo. Jay teacher ti welding? Ado ti isurusuro na, agriculture, carpentry. Basta ado ti ammo na nga skills. May samot asaan nga agdigdigos. Agdigdigos. Kanayon da ngamin iti field. Main initan, iso nga agatling at lata. Awan lat sabalin ang mairetom. Anyaya ti kayat mo alalaki. Jay kasla artista, guwapo, napudaw, nabanglo. Ay, jak kayat detang Alfredo. Manulaang matihait na. Nataytayag akpay ngum iso. Managpili kamot ngamin. Pakabiro ka may ngarot iti tall, dark, and handsome. Ma'am Brigida? Ay, aglisi ka man dita. Tapno adda maparak apagluganak. Umay kan, Aglugan kan dito yung tricycle ko, ma'am. Anya mo day ta tricycle mo. Marak-rak-rak. Ay, saan mo't ma'am? Jak kayat ti aglugan. Ala, mapan kan. Inta ko mag-date. Tapay ko mga agdate ta. Love ka ngamin, ma'am. Na, nagturadan ti pakinakam mo nga agsao itikas na. Panag ko na, kayat ka. Bareng ano kayat nakto? Saan ka akayat, period.
Iso amapan kanta ni, para ak deta sumungat at tricycle, imbag data ta stainless. Auntie Brigida, Hmm, agar aramid ka man iti lesson plan mon? katun kastoy ti maestra. Nakadumog ka matlatan di talamisaan mon. Kastoy nga rod ti maestra. Di ka pa'y makilangan amangan. Jenny, di nakdisturbon. Ado ti aramidak. Umay ko lang matibagakan ka nga da bisitam, auntie. Ay naawan oras ko asumango kadagita a bisita. May salaang di bisitam, auntie. Uray may salaang, awan oras ko. Iso apapanawam. Asino aya day ta a bisita? Ni Manong Romy. Nagsublimanan day ta na ang dud a lalaki. Nagdigos itan, auntie. Nabanglon. Papanawam ko na. Saan ka no apumanaw? Aging saan na ka makasarita? Anya? Ay, talaga asakit ti ulo day ta aromi. Ingka ngamin kasaritan, auntie. Kaasimot nga agsubli-subli. Inakman kasarita ti awanan bain. Nainbag amalam mo, Brigida. Ay, Ma'am Brigida. Kung Apay ayang agkarasubli ka dito'y balay si Karomi. Tapno iyabkas ko kan ka. To'y napudno nga ayat ko. Na. Hoy. Apay nagparinto man ka. Agproposan, auntie. Idi pa'y high school ta. Adan iduldulin ko nga ayat para kan ka. Pues, idulin mo langan. Ket ita taadan idad ta. Ituloy ko ti agrayo kan ka. Nagkorni, auntie. Sa anak amabain. Tas ipupunuak nga agayat kan ka. Brihida ng buhay ko. Na, tumakder ka ditan, Romy. Bilangan ka. May isa. I love you with all my heart. With all my soul. Naging lision, auntie. Dua! Di na ko mapaayain. Sungbatan na ko ma. Pangasim, brihida ng buhay ko. Nag-sweet, auntie. Bagay na ti agtula. Adapay ngamin aksyon na. Sana iyon na unat dagiti ima na. Sana aprusan ti barukong na. Napunuan ako na talaga. Aguray ka man. Nay, papanan ngayon ni Antem. Ha? Diyay mat kusina tinapanan na. Di ka pa'y pumanaw, ha? Ay, sus, sa nga palang gana adanom. Ay! Ate, sinabagan mo tani ti danom ni Manong Romy. Nabasbasan na eh. Kasarsaritak itinasaya at ngamdinak dengdenggan. Talaga, anatang kanti pusom, brihida. Daytoyan, ti maude, apa nagkita ta. Nita, agsaupay lang. Babay, brihida ng buhay ko. Babay, Manong Romy. Pasensya kan Anya pasensya, kasla siyak pa'y tinakabasol. Talagang agbakbakit kan abalasang, ante. Diyak kayat ti may padakan ka. Makiasawa ak, uray anyak mapaspasama. Ay na, Brihida aya. Lesson plan latta ti sangsangwam. Ay, kat anya ngay nga rod. Awan pa'y love life mo. Kani, talon ti anak ko. Ay na, talaga akas ta ti biyang, friend. No kasta, talaga an aklon mo a single ka? Anya pa'y ngay. Ahon gayam, agkasaran ni Alfredo. Ay kat mayat Congrats para kan kwana. Ubing pa, di ikalay sana. Karobada ka no. Nasaya at mat, tapno sa anak akulit-kuliton. Si kakano a talaga ti kayat na. Ngam, di mo mat ngamin kayat. Ay, diyan nga rod kurso nata. Nagngatumot ngamin unay ti standard mo. Kisayang basit Ne, si Kamat Gaya, Ma'am Brihida. Kumusta kan? Alfredo, Wen? Kunakon kat asika. nagkalay sa kamatan. Wen ha, kat asika. Rumbang ama asawa kan. Tapno saan ka mabagatan a balasan. Anya? Sambutem taubing kapay. Di mo urayan nga ag senior citizen ka, sakbay ama asawa ka.
Wala daw tunti amin. Saan man aday ta tibagbagam kanya. Ala, inakon, tadapay gatangar. Sige. Ket di na kumaliplipatan nga awisan no agkalaysa ka. Ay, awan panggap ko ang makikalaysa. Agbakbaketak laengan, abalasang. Auntie, adan boyfriend ko. Da kayo ngay. Kaano kayo ang maadaan iti boyfriend? Inton madanon to kaano ti kalay sayo? Agurnong kami pa'y auntie. Mabayag pa'y siguro ti kalay sami. Una, agurnong kayo pa'y. Da kayo kumatirumbang nga agkalay sa auntie. Kamakamin niyo ti last trip. Anya alas trip? Saan kayo nga umubing auntie? No dikat bumakbakit kayon. Anya? Saan kayo nga minunay anapili Tapno mahabol yu ti last trip. Ay sumardang kan. Jack magustuhan dagiti bagbagam. Manumat atawan tinapalabas. Sakbay ang nagkalay sa kayo itinobyo ang kaanakan. Wen auntie, maragsakan aktay matindar kayo iti kasar ko. Apay kumasaan, kat paboritong akaanakan ti agkasat. Asino ngayon ti kadkadwam ijabalay mo auntie? Itatanag-retire kan. Awan agmay-may sa aklaangan. No manugot ka kumaidi, anagasawa kayo ni Manong Romy. At ako makadkadwam ita. Ay, anya ngay nga roon. Kasalo ngayon. Ni, nakasarukod ka pa yan. Ay nagagangay at senior citizen. Senior citizen kagaya man, auntie. Nagpigsa ka la, idi nga gisursuro. Ay na, talaga di tati papanantayo amin, kanakan. Ang mamit ko pa'y nga ta, ti Destiny, Jenny. Destiny, auntie? Oh, apa yan nagkatawa ka? Senior citizen kan, auntie. Ngam kaya't mo pa'y lang di makiasawa. Ay, si bibiyag nga tapay ni Romy. Chay agar-aram idikan ka, lakay? Jay classmate ko ini. Ay, kata, mapantakitain ijabalay daan, no si bibiyag pa'y. Kayat mo? Ay, uwan man kaanakan. Brihida, si kamot gayam day ta nakatugaw ang nakapila diti ospital. Si kamat gayam. Agkita ta, dito'y pa'y ospital. Anya ti aramidam dito'y. Agpacheck apak Asino nga iti kadwam? Ay na, agmay-may sa aklaang. Awan mo't asawak. Awan mo't anak ko. Asino nga iti mangkadwa kanya? Siyak, kinuyog nakdya inauna nga anak ko. Imbag kapay. Ay, senior citizen kan. Ngam awan pa'y laang asawam. Wan nga rod. Inururay ko nga min jay Destiny. Kat, ayan day ta a Destiny. Awan mo nga rod. Nakapilpili ka nga min idikaw po bingam. Oh, anya nga ita. Senior citizen kan ngam awam pa'y asawam. Ay, wan nga rod, friend. Pudno, nagururayak itinabayag apanawon. Ada masabat tala kay auntie. Agda magtaken ko, ana. No amuna ti balay ni Manong Romy. Sige, si kantag damag. Adetan. Ay, naimbag nga oras yo, amalakay. Ay, kastamait. Apay, papananyaw. Amuyo ka di, no sa dino ti balay ni Manong Romy? Ay, wan. Amok. Dita abanda. Sa pulen nyo laeng dita abanda. Agdamag kayon to ijay. Wen ama, kitaagyaman kami Ay, nagadayumot ti balay ni Romy. Isumat tinto dyan nagdamagan tala kay auntie. Diritsuan talaan dito yung kalsada.
Sumartin ta di tadakkel abalay. Dakkel abalay. Kaya't mo asawan. Bimak nang ni Romy. Siguro Ay, nagsakitan to'y tumang ko magmag na. agsarukod ka ngamin, auntie. Ne, matanawa kun di dakkel abalay. Wen, auntie, asidagtan na talaga. Sementeryo mati ayan day tadakkel abalay. Ay, wen, naglukon day dya alakay. Agkabaw samat, ta dito'y sementeryo tinangiturungan nakadata. Ang adag parparik na kanyak kaanakan. Aanya day tang agparparik na kan ka, auntie. Ingka man kitaan day di apansyon. Sige, auntie. Kala at anagtibayo ti barokong ko. Auntie, Oh, anya tinakasurat. pansyon ni Manong Romy day jay, auntie. Anya, isumit lagay ang makastoy ti mariknak. Sigun iti nakasurat a petsa ti ipapatay na. Panawon ti COVID, auntie. Na COVID siguro. Hala, agawid tangarudan ka anakan. Ni, agluakan samatan, auntie. Naladingit akparakan ko ana, Jenny. Pimusay matgaya man ni Romy. Ita, Mr. Lonely, naliday ti biyag ko. Gapo tagmay sa aklat ta iti biyag. Nalabit, no saan ak anapili idi kaubingak, adda kumamet pamilyak ita. Tuy pagayam mo, Brehida. Agyaman ak iti daytoy apakasarita Brehida pagayam ko. Natural laeng met, ngagpili ka iti lalaki at talaga akayat mo. Ngam, day talaeng, tagapo iti panagururay mo, di mo napuutan a senior citizen kagayamen. Ala, kasta siguro tinayurit agasat mo. Timako na a single forever. No pay kasta, i-enjoy laeng tibiyag ako nada. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagam nagpailingad itinagan a Brehida, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.